Ginpoy no siya ni kabenta ka makongsan, makatakalong bagin yo snow no, yaga ni kathim, jo ni kasndam arjan arkoy, yaga ba ka jeseng samlang, ki GPS assembly kalapan bed, makatakalong ki kristan, ki bakana nakar. Malapin siya ng rim yaga ni, nakashiti o apostol Paul Sultitas, talang kabaar, kadakot kabanriyo, togi ni siya skor, yaga katil ka jo oblay. Kumju ya kirangba bakham samna tusneng banlong ki bakhana dakar. Kumju ya kirangba bakham samna tusneng banlong ki bakhana dakar. Kini ka shithi ka jong apostol Paul jong Titus ringkat bat ki shithi ka badingkong bat kabar u Timothy. Latip yaki kum kita ki pastoral epistles lani ka shithi sa ki pastor. Kidon kinong matay ki ang Bauni Titus ulang pastor samna berkata ke juu hakani gapor kalong kumbasau khus nami let's see kala matong hakarta ke bangang ngadon bentang lai hauni pastor samna ya ka jingkit kli lani ka responsibility ban bu bet bu renti lani jong kiten paring setting in order ya ki kam ki jam bat ki jishakni ki jong blade hakabalang hakari kali ka shnong kri laong bakalong kaway na kidolan ng kabahip ha. Ba't laong hagali kapor ka dun, hapo jo ka jinsan siya, jo ka himarum, laning yung karoman ng bayan. Ba't mintapan ka dun, laning kalong kaway na kidjala, jo ka Chris. Laseng yung kabalang, do apostol Paul, hadin, bawang lalay, na kijinsya sa 20, harun. Balay ho shushu egi, baki nong song silong hakani ka jaka, lani hakani ka dolen nong kilong ki brio ki beshirhe bha, haki kam thok ki kam shukur, baru kunju haki kam klim lani yong immorality. Bakani kalong kaway na ki jie ki makraw, kabadon hakatu kapor. Balakentu yonu pastor sabna. Maure ban hajong kabalang ya ka jingdan kam ban in kata ka jingin kristan ka bahok ringkat ru bakata ka jing maham chapang kita kinong yalam bakla lani kinong hikay bakla iyong ki false teacher ki yalam bakla ya ki kun gi jong blay yong misled bat ki ba penpat penpra ya ka balang lani yong divide the church para bagi phais ki gisni ki ba nga bat mapini embro Yimla banlen bakum kini kidon. Pada si susu ki mahamshir khelo ki nangi don. Kawai na kishakin jo oblay ka bakarteng. Ka parameswari arun ka om. Bakidon kita gijat ki subha. Hakini isni ki babenta ki bapenyam. Lani ki biong hakiten paring ki telefon. Bat ka om kini kilong kun ka jinggi duma cigarette smoking. Ka jinggi buat ya kakya lain yung ka alcoholic abuse ka jingger ni haka drugs lain yung drug addiction baka jingger ni haka bapel ya kitlen kamakor lain yung pornography addiction nambar kata nga snow baka ni kathim kalong ka badaya kamtam haka ni sni ka mga makli yen kalong ka jimbaham yang nga balipi kum ki khun sama bangini banlong ki bakhan adakar kat bangan akan kreat kita tim lawan ra ke jumpa jing perkat ke jungan chang kawai ke jing japo Amerika ya wei nong yalam bakarteng jenis bagat lai tu balalam ya uni unong yalam ringkat ber kawai ke tainuti kawai ke yang besar dari yang hotel pada hadirin kali pan uni unong yalam ulah kubur ni kai ke boleh baru ulah panma akman jogi khot joka balang bola panma bro hata kapor khmat joka lo ya kamu om ya la le pom yo blai pada le pom ya pi hadin khiat pot kapor labi kawai ke riu bentai ka bakam yel di bakadi makan henry ki babun pat ki om
ya ka ega bakapla ba ya ka ega bakisabot bakiyo kami hap sa tiang bahagian katu kanipa lamit sa kawi ka documentary kabayat ho ba kadon siya kata kari pun tayo tangba siyang lapsyo ya ka pada subang bau Jimmy swaga ula pa penyap ya ka ba ula pa penjak lap na ya ka sisendang pada apa yang kikiat por pa dalam yang udah pastor bau ula bam klap saya kepisah jong apalang namar kata gani kalau jika perikan mau ya nga ba ipi bakum ki bangen gidi balong ki bakhala dekar padom Islam nga kwa ngini pen ya ka jimot jo ini kintian khana dekar haga Bible English haga NRSV barka NIV barka Good News Bible lapanan kam nakataka gantian self control kamot pandon ya ka bor sinsyar haloradi namar kata habakot yang ikum ki banget bagilong ki bakhan arkar kamot ide banlong ki banget ki badon ni kata ka bor sinchar haloradi but haka New King James Version pan lapanon kam na kata ka gantian sober minded kamot ka bang perkhat klumar lani ka bada perkhat sani bha ya ke shabanna baraka kiten Greek pat lapanon kam na kata ka gantian soforani kabamot bandon ya kata ka jimot jim perkhat kabayat ru ringkat berkecil sotho kamut ru man perkhat sani babanum le rumah ye ke paro ban nang ban bisyar ye ke ban nang ban te akam la chung kecil kani ong kidong matai kamut kata ka jingut jing perkhat kabadon hapo ka jingalam ka jok ban sin jok lai Amar kata kalau kau don kam hakum ki sama. Abang play kuat ini bagilong ki bakhan adakar. Kuat ya yang apa epi bagilong ki sama. Ki pada napo ka jigalam kecuk bersin jok play. Ngakuat ni epi lively ki haga ka por. Kapanin kong kalong. Ngidei banlong ki nuksa. Hakarukom jigem babha. We should be an example of good behavior. Kamot ide banlong mangi ki nuksa haban le ya kanuguno ko baha kamde ka porthai ka ban hikai ni ka gide mangi ki ban hikai ya ka porthai imla banan ka porthai ni ong ka langs niyo namar ta ka khot ni ki khun samlang ki bangen pe ki kumlu baka porthai ka ni bagin ya ta ka chin ka baba lari ni puli hani ka khot ka banyo Tungi ni puri ka kati ka jong play. Kini ki benta ki bading bakham se khman. Jong ka di ka khon ka banyo. Haki ke baro da pen ELD karukom haki jingle babha. Wa Alban Douglas wa ongkum ne. Baka jingem Kristan ka jongi kalong haki ar banta kabaling kong kalong show play barka pa ar pat kalong shabar seki para preyo kinong batay ka kitin ka jong play kiyang baka jihikay shong tanray lani ka doktorin bat ka jihim kababha kalipan niya nang kamla banlong baka jihim ka jonga ba jong pi kanya na kumay kadba ni kampan baka kitin ka jong blay ka hikay ni na kumay pat. Udan way nong tho uba ong kumni. Wong tulong husya. Lesi pilong mapi. Patan mapi ka Bible. Ka bagi priyo. Kipuni. Nangit barok ikin mau. Iya ka jing ong ka jong matamagandi. Matamagandi wang ngam isi iu Jesus Christ. Nga iya ka Bible. Kaya nga isi pa ya ki Kristan. Namar balay ki klamim kung makiyalam. Pagladon ka jimbatay, lau mahumata magani ulit jasing na po South Africa. Kilabo ka benta la ka jong baki doli kin siyong, baki do yung kibamde ki doli kin siyong na ka jong. Tara mahumata magani lau bupoy ban siyong hata ka jaka. Jong ki doli. Lawan utaw osya, laling ila aprang nongom jayo.
Baru long yu bau di ban kendria no mar kata kam dei ke jaka bon shom. Kalau mau Mahatma Gandhi umbi nang ta baru kram kiu shu chaki ye jong play. Balik si. Hakata kapor la kum ki bengen. Kin jinda la pen i. Ya kata ka rukom jik im ka bapha. Ngatrai karni ke jongi kanong shisha kata karni tip play. Andai tang kari khasi ka e ka jongi ila balong kari India hi baru kowe. Wei nong tho overtake ujibi tau se wong kum ni. Ublay udah pikir halu kata-kata. Bagi ino ikijine masnil baro. God is very much concerned that we renounce all dishonest things. Kung kibangay ginom la balong kibakhan adkar. Lalangin kuloy ban ino ikinumno kijine kibasnil. Badai tang habang ila ban ya kumta. Ila man pen isyak berthay. Ya korukom jim kababhan. Baka berthay kalaban buat. Baka baar. Gidei balong kibali hok. Nadu ka doon. Pat kibashin kya ya ke balaban syatani. Lalu ipuri kata kabentang. Hari ni kadakon kabaniyaw hari ni kibentang kibakam syadi. Kaktiin ka jomblay kaon. Halaki jing hikai dapat iya ka jing sur. Ya ka jing sokya. Halaka jing hikai dapat iya ka jing sur. Ya ka jing sokya. Utitos udah pastor. Malaysia ni abang kawai ni ke kamram ke jong pastor kalau manhikai. Namar kata unu apostol Paul open kin mau yo utitos. Bau dia balong utau syakir jong boleh ubalik hok kado kado. Baru dia ban shim kia ke dia kabentang kabla ban syat hok. Pakai niru ka pen kin mau ni kum ke bengai. Niru kum ke bengai ni don la jong ki bentang. Bagi ban pendat. Ani yung akitin parang ki vital functions. Ki benta ki bakongsan. Haka balang. Haki emlang salang. Haki ying gisam. Haki eke ki bangawan pinili. Namar katang hindi ban lehok na do ka do. Bagi di ban shimkia eke ki balaban siya. Hani. Tinong batay kakitin jong blay kiyo. Kadai ban long ka ban penyari ki hima oblay. To advance the kingdom of God. Bat nakabentao Chris, bat kiway. Bat kamtam nakabenta ka baha kamiyan ka welfare, bat ka jingkinan, yung kibensin, kimakodor. Kaya mga pinili na do ka doon. Kaya ban long man pinyari ka hima ka joblay. Kalong manili nakabentao Jesus Christ. Manili ro nakabenta kiway, magamta ka baha kamiyan, bat ka jingkinan, yung kibensin, kimakodor. Ka-pandemic ka nga balik kini kalan. Mangilak balik shibun kiki kita mentau Chris. Kala penong ino de kijirap siniang. Kala penong ni ay kentian mensim Januari yanu kamtam di gisti ke mamata. Ke besyak kata hay na kajimpang. Way nong to wong kun ni. Ong day baro nila bansna ya kijirwa hay ke badanbor. Not all of us can make powerful music. And ray kaway ka bangila mali. Kalong nila bansam ni kikintin kimaan sin. But all of us can share words of encouragement. But kani kani ka mo play hot nga ba kay. Hagin kisni ki bangin inmentan. Ukot igi bangin le iki paro nado ko do. I have ki way ki pet kin yu i. Baka ay ka bangangale. Kini bangale nakabentaw Jesus. Ngale ban penyari ki himang ka jong. Ngale ro nam nakabahagan yan. Pan tagajingkiman jugi papuan. Namar kata habaw blame kwat ini manginong ki bakhala dekar. O kwat ini ro manginte lakam ya kajingkuan ng toy. Kabashimet kabangiyi kajuro bahagi si banganta. Iyo ang kakitin pa rin ki selfish motives. Lada mga magmapingin pini kita kalok sa baka maluman pini. Na makataka niga team ka kwat iya nga ba ipi. Bangin pini. Ikikin kom kanchikin mo bapa. Bangin le iki na do. Bat ka balay, bat ka makato.
Haba ublay kuat ini bagi nong kiba kan adakar. O kuat ini bagi gren ni kikitin kibadan akor. Kibala ban priang dan kibapun. Yang acceptable and decent. Lalu puli hai nak dekat ke bapa, kakitin ke jauh berai ke ongkom ni. Ya kakitin janai, ya kapa omla man pendem. Bau tahu wele persya uliok daerah, nama umdon ke basni ban ong sepang jongi. Kadang gaji ong kapa ong, kikintin kimla, ban penken. Ia kisah hari kilapan dan tempat ia kedonon. Nama tahu beliau kuat lagi. Bakum ki bangai banginong kan adkar ia ki baru. Kamtam ia ki kentian kebagamban pilih dia bergerak. Kinong batai ka ketian jom lagi om. Bagi ketian kini benong ki smooth, pure. Kini benong ki ba perkapa, thoughtful. Kini benong ki ba kompong dan reverse. Kamtam kim day belong kiba klamakur ladi kiba suja klia bansngam kani kini kamu boleh kuat ingat pi ngimla balan bakan media ki film kiba halkom ki kini kesni kiba mentau walai de ki film na mentau ki kena ro i bon stang de ki klien kiba sniu ki klien kiba blong maka tahu boleh kuat ingat pi kum kiba ngen bagi de belong mangi kiba kana kar ya kan uno kapag hindi man kanan. Bag hindi man pimi ikikitin kibong jaklial ni kikitin si. O imla man habang ipay sini kan sini kibang inventa. Shibun ki kibakta ang ikum kikun sa mga kiba pindong kiba pimbita. Law play kuhat pa lagi bagin nong kibakana tagar. Hake kibang inikiran. Wag nong to wong kum ni. If we confront someone, we should have one goal in mind. Restoration, not embarrassment. Ang siya rin play, overtime chok swindle. Lada mga mapi ni de ban keren yan wino siya hangkan ko no lesi ka bakasniyo. Ini bandon tanggoy katong haki jimut jibratui. Berkata kalau bang penpapat andai ban marah ya kecing cabur. Berkini kamu boleh kuat ya apa pi. Kamtam ni bang negatif. Haban penkut Poi syakri jomble bertemu dia borus ong. Kisamla hagri kisni bumenta. Kisah rongno asibun ke. Kibakam kraw, kibakam kelan, kibakam jenwat ban ikabang yui borosi kata. Amar kata kajing kuat ini. Kum ki bangen bagi di penong ki bakhanar ka bagi ni kami tho pa kum no biyan akan jing ko jumi ka bang manakas ni masuk tana ibe ijing tho ibe ijing wa ibang ayo banyo i po Facebook wala tao do we shati job play o gatem sidong si ba ong kum ni yang scam kum ki ko no play wala wan ki eryong ba shatay Lada jinget jogi kesken, ujisu kurublay, bainong makraw, unapan kare hante. Yang kesken kung kikurublay. Ginumla wan yang sken, lada ka jim ko jonga ba jongpi kamlong ka bakana dekar. Aban penkut. Idon ini jingtho ibong kumni. Kanang kaburon kawan na kajinong. Reputation comes from character. Habaki beriu ki pet jim ko jonga ba jongpi. Kidei panjoi. Balik ka jilong jim ko jongi kawan daw play. Ka jilong jim ko stan kadai balong ka mapaw syai kada. Babaki we ki pet. Kinong yoi bagi long kita ki kristan. Ki balamit tang haki ki jisu ha. Ki bakumong ong ne ki balaban pinyam. Kadai kini bali bakum ki bangen. Liim kata kecim ka bakhan arkar. Dan kata kecim kristan ka badon. Ia ka borsin siya haladi. Ublay unkir ku
naging bang negatim. Ay kanong gabor na kamtang jong kikun sabla. Kanong gabor na kamtang jong kikun kime. Ublay unkir kun yung ilang nam tagaburam jong. Amen.